I don't know. Can you tell me? Re-atlile. What's another clear on video? Ke a di kope kopo tseba. Heso ke bangatanyana tje. Okay. So mme wa ka le ntate wa ka dilemong tsa bona tsa hantse ba etsa bana ba ntse ba le ka o iketsa loko. Ha isa haloko ka ngwana bona wa pele ho fihlela ka ngwana bona wa bone ntse le bana na fela. Ka nnete. So kgetlo se sa o qetela se ba hai modimo ha ona taba re tsene ba ka nnete ke ba fumana ngwana moshenyana ba he modimo re atlehile finally ke lo fumana ngwana moshenyana ile le bitso la hae ke re atlehile. That's how the name came about. Wow. Yeah. Wow. No re le bua. Jone ka mora molo ile atla bashanyana ba bangape ka pakwana fa. Ai la ba se le nna se ba hai modimo ga atlehile o fumana ngwana moshenyana ne re a le bua ge atlehile bitso la hae ke re atlehile ge misa ona mo. Ya ba mi no re a le bua ka nnete ntate modimo ba hlonolofatse ba ntse ba le teng ntse ba okay no tshwarelo ka nnete no di a etsahala ya tsebe a tlile mamedisa ke le teng Bokamoso FM dumelang hleng le qapela ka mo ke le live teng ke Pastor November and Victorious Faith Ministry page ya ka mo ke le live ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life ona tsona ka kena mono wa nyorela ke temo. Yes exactly. Oh ila ba Google tabe ke la ba ka tamo ya Google ga tseba tramo queen ya ke bro ka motho a tla me a hlophise bro ka motho a bua lona no. Okay, what are personal enemies? Ko go gele ke le ka oh enemies personal. Okay, o ke la ke fumana diana le sedinyana le ke le ka le fumana ka neto. Oh okay, menahano ya ka ya ka ya letsatsi le letsatsi dintho tse ke la ba lebela o di fihlela ka re go motho a fumana gore ntho mona e ya o ibe o le motho mohlomong ka etsa mohlala ka nna ke ne ke bua le a colleague friend a couple of years ago ntse ke mmotsa le ena ke re na ho ya ka wena tlhaloso ya di-personal enemies ke a go bona rata bena ya hao ya ho rebe o dula o na le stress sa hore at your 26 years or at your 26 years ha ona ntho so di fihlele ntse la bala belang ka poshe di ba khotsi ba hao ba nang le di 1 le 2 le 3 that's your personal enemy. Mutino na bua nnete. Mutino na bua nnete. And you know when I atlehile hangata you said something very powerful. Our most of the time runa re shaba di ratsa runa ele batho ba o re phelang le bona di ratsa runa re shaba ba aisane re shaba di family re shaba re shaba batho ba o re phelang le bona hangata a re sheba dira mo mamelo ka ratang ka ba re sheba enemy re dula re sheba batho ba re phelang le bona re supa batho ba re phelang le bona re supa ba aisane gore ke bona ba re ba emisa bophelo ba rona but like one of the things about us and killing home ke menahano ya bona gore o nahana eng o tsamaya le mofuta ba batho ba kenyang eng kelelong ya hao momamedi o dula o nahana eng ka kelelong ya hao ya bobedi o tsamaya le mofuta wa batho ba buang eng because wena re lebuke re atleina skisma re atleina wa tsama ha re qoqa nka bua dintho tseo o tlo dula mo nahana ka tsona le wena moqoqong wa rona o ka mpha dintho tseo ke tlo dulang se ke nahana ka tsona jwale abangutlo Google o itse meqoqong ya pele ke o nahana nga o le mong ya pele o nahana eng mehopolo ya hao kapa kelello o itletse ka mehopolo e jwang ana ke mehopolo ntate wa tsona le batho ba o dikelello tsa bona di setse di dutseng ka di tletseng ka ntho tse ba sotlang o tholo o dula o nahanne ka dintho tse o sotlang
ene tse o llisang ho na le batho ba seng ba sa lliswe ke batho mara ba lliswang ke mehopolo ya bona ho na le batho ba suffering emotionally and spiritually and mentally ha ba sa sotlwa ke batho mara ba se ba sotlwa ke mehopolo ya bona. So those are the things about us about the hlokomela mo mamela karata ya bobedi ke mofuta wa batho ba re bua le bona hona le motho yo ka reng ha o qeta o qoqa le yena gore o thole gore ha o qeta o tlo mona you are emotionally trained to feel true you are emotionally trained gore la eba o no itse batho ba tsatsena ke plan no tlo tsa tsena ka pa beking yena ke plan no tsa tsena but ona le motho ya ka senyang beke ya hao kapa ya ka senyang letsatsi la wa kaofela o thole fela motho qoqile le wena o bile le wena but ha o qeta a rwana le yena ntate you are emotional letsatsi la o le senyile o plantile dintho ka rakelelo ya hao tse affectileng kelelo ya hao tse affectileng letsatsi la hao tse affectileng le di planets tsa hao those are the things about what di tsoteng tseo. Jwale ho na le ntho mona e motho mo aka e botsa gona ha di dieta o hlokomela hore mohlomong ya motho yena motho eno e se ke hlokomela hore ka kenya dikelello kapa menahano e ka nna ya tlong yo tubetsang senyetsa letsatsi kapa beke kapa kgwedi le selemo ya motho eno a jwalo yena ke thesha ke apa ke ikhula ho yena boemong bo menahano ena e leng ya ka e fitlang ho nna ebe motho mo ka ba thusa bona ke ntho efe motho mo la ile ka ba ntho e le nngwe kapa tse pedi tseo o le motho o ka ithusang ka tsona hore ke na le monahano ona monahano wa o fihla wa o fihlela ene o bona dintho tse mpe kaofela. Okay, kelelo ya motho a e kgone ho fa ntho tse ngata ka nako e leng attention le ka ba ka dinaba kaofela mare ha se tsohle tseo o tlo di fang attention e hle tseo o tlo tibisang maikutlo a hao ho tsona le hoja e tla be e tlisitse kelelo e tla be e tlisitse dintho tse ngata jwale ke re o kile wa ka wa leka o kile wa lo tshwasa ditlhapi ka nnete wa se etsa ha o ka nka nnete rona ne re nka self strata ha o ka nka nnete a kre e mo tshwara ka ngane e mo a tshwara ka ngane e ba o tsamaya ka nnete tjena jwale kapitena ntse di otla nnete mona ne se le phamisa jwale ha le qeta e phamisa o tlo thola hore ka ra nnete na ha se ditlhapi fela tse teng ka ro yo o na le dikolpata o na le dinqanqane o na le eng now wena monga nnete ko wena dulang fatshe ya decide gore jwale ke ntsha inkara nnete yaka a wa nkutlwa ko wena dulang fatshe ya decide gore jwale ke e ke hlokang ka nnete ke nye ke sa hlokeng le kelello ya motho e tshwana le nnete e tshwana le nnete e tlisa ntho e nngwe le e nngwe re a tlile kelello ya motho e tlisa ntho e nngwe le nngwe bothata ke wena ya decide jalo re ke ntho yo e fang attention yo focus mo yona because dintho tse bohloko tse re di nanang ha so le tse ntle a dio but it's just that kana go yo runa re rutile dikelelo tsa rona ho se fe a re fe dintho tse molemo attention ha re di fe dintho tse bohloko attention re fa tsena tse re sotlang le tsena tse re llisang le tsena tse distractang bophelo ba rona ke tsona tse re fang attention. So momamedi ka bogotshwanyane ha o le motho you need to learn to sit down or mara why ke tshwantse ke nane ka ntwe why ke tshwantse ke nane ka taba kgolo yaka gobana ke sa hlola ke etsentse a ke na monyetla why ke tshwantse ke nane ka ntwena ya divorce yaka gobane re arwana le molekane waka why ke tshwantse ke nane ka dintho tse ke di lwetseng gobana ha ke sa hlola ke ba le monyetla wa o di thola. So now kwena ya decide gore mara tlo ke tlose ntwena tlo ke shifte ntwena let me think ka yena because kelello tsa rona like ke tshelo re atlile gore di tlisa ntho moleng o nana ntho moleng mara o tswa wena gore ke fio e fang attention. So ke boikarabelo ba motho mamedi wa ka ratang gore o dule fatshe o sheba gore mara ke efe ntho yo e fang attention ha ra dintho tsohle tse ka ra kelelo ya hao ya bobedi ke o phela le ke o kgetha mefuta ya batho ba lokileng batho ba reng ha o qeta o qoqa le yena
a ba fepa kelello ya a bue a create the same way re gona go bua le batho ba tlo thola gore motho tla ba buile dintho tseo titibetsang the same way o ka choose mefuta e hantle metswalle e ka re ga o qeta o bua le yana bo utlwa gore you are so much motivated you are ready to fight you are ready to focus wa bona so ke mo ya dintho tseno ha o so sa gone wena ka bongwe ba hao o ikgethela dintho tse lokileng choose batho association e right mofuta ya batho ba batlisa bophelo bao batho ba ka gona go tlisa libitsa influence e powerful ke yona ntho e ka re sebeletsang eo and a reetse hey harietse ya tshika a reetse re rata o choose batho ba boemong ba rona a bangkutla re rata o choose batho ba boemong ba rona gore motho a tlo utlwelang bohloko motho a tlo reng ha ke sono hle a mabatsi ba ke sono ha ile nna o tsaba ntho e nyamiseng le nna ke nyame hampe mona mo ke leng teng re choose batho ba buang language ya rona re choose batho ba buang ntho eo re leng ka rona re choose batho ba leng ka ra seemo se tshwana le sa rona ha re tsebe o choose batho ba re ebile re ba batla motho a ka reng tate ke ne to lose it but you can make it you can focus you can move on ha re batla batho ba jwana re batla batho ba tlo utlwelang bohloko true ha o bua tjena o mo botsa e mo wa metswalle ka ha ke batla go dumela hore ke ne ke mo fa ntho e buima ha ka ba una bua le nna ntwe tsa re jwale ne ke motho ne ke tseba partner ga hae okay ke a colleague friend ke ya o sinyana che ne ke tseba partner ga hae ya buti jwale batho bana ba keteletse ba arohane ha ntsa ntwetsa o batla ke a utlwa motho no o ntwetsa boemong ba batlang hore ke mo utlwele bohloko kapa ke etse something e tlo mo thusa hore a kgutlele go motho ya nwa hae e seng hore bona tjena a hile and move on a fumane motho a motho ya go botsa ke ne ke utlwa dintho tsa di buang hore motho yona ntho e bohlokang hona tjena ke hore gatlile let us fight ke bona hore re lata motho yane help me ke fetele mo dinya e tsa sebetsa ba tsa bona le experience sa sebeletse ka pa mpina ha isebeletse no wa tsa go tse ntho mo re shapang ha nna ta batho ha batho ba tla runa ka rona re ya batho re lo batla dikeletso sentse re tseba gore batla eletso jwang re ya bathong kapa batho ba tla runa but sentse re tseba gore re batla batho ba bue o batla o eletswa jwang ke dumelana le wena o na le batho ba jwang o bona motho o na santse a ipetse taba ya gore eba o lebelletse gore o mo eletse o ya ka ntho ena ya a sa tsamaina jwale ke ka go batho ba disappointed a fumana gore wena o tla bo mo jwetsa gore monna forget about this thing move on a ba disappointed you have been fake, you have been a fake friend. And when I can do this, I heal. And I want to take you heal. Move on, heal. Forget about Mutiani. Wow. Maybe if I show up a video, it's going to be personal enemies personal enemies ke tsapola no dumela re batla re di phethetse tje no re di phethetse batho ba lo wa tsama nna ntho ngwe ke etse a holo boholo ba nako ya ka ke rata mmino wa mapiano o mpara ke moruti ba re ke rata mapiano ke bone on your TikTok ke rata mapiano ya bobedi ka tlung ke letsa mapiano le ka la se ke le ka tlung ka moreng why re atlele because I want something enang le vavavum wa bona le di fila ha ke motho ya ratang di fila tse bo a ke le bubi I wish I
a ke rate difela tse hlileng di bapalla maikutlong di-emotionaleng and batho ba di rata hampe motho a bine sefela wa utlwa sefela seo se jwang o kgesela utlwa sefela seo a ke le mobe ke le a kgesela and o thole gore nnete sebele yo background ya gago e tlile no ntse o kgesela so sefela sena se bile se go tlisetsa mo so nna ke motho a ratang difela tse jwalo le ka ra batho ke rate ba ka ra batho ba titibetseng no ha ke be right ha ke rate ba ka ra batho ba titibetseng ke rata le worshiping ke rata dinto di praise dipina tsa tlotliso tse jaifang tsena tse jaifang tse yang kwana le kwana because ke motho a ratang go dula ke thabile ke rata titiba because ke lele titibetseng ha e gone go sebetsa ka tsele e hantle ke lele titibetseng mamedi ha e gone go sebetsa ka tsele e hantle fetola menagano ya gago personal enemies o bona batho ba teng ba tlo balang dihlotsa dia e ka re ba titibetse wa bonala wa tswa ke dikile ba conversation e ke motsa ona what are your personal enemies if you have any aba monna ko tsena nna ka ditaba tsa personal enemies go ntwe ka ke khawana ke re o tsontswe o titibetse swa sonzo titibetse sware jwale tlile o tlo tla o lwana di ya ba shoma ba go tsotso ma me ditse go fane tse ba ya le shome le betsumedi re fetela jwalo tlong Emashobedi a metsogobedi metsotso ga re lebile moane go reng ya pele o tso metse jwalo bo ka mosona 974 noontime notes o tsamaya jwalo le ra radiong ke tse ke tsamaya jwalo le Pastor November o teng o itse o live on Facebook page ya Pastor November and Victorious Faith Ministries yes Victorious Ministries he's live mono Facebook page yeno e jwalo ke na mono hle mamedi wa bokamoso 974 kapa o mamele jwalo bokamoso 974 ha jwale ha re tsa tena re fetela jwalo ntlheng ya bobedi mo bua e bile nna mona le nna ke tlo una molemo ke una molemo tabeng ena e rile ke tota go bua ka ona jwale ke tlo bua mamedi wa bokamoso 974 Pastor November o tlo go thusa kapa o tlo tla re buetsa re bua jwalo ka taba ena rona o hlokomela jwang hore partner ga kapa motho yo lenga go dikamano tsa lerato le yena ke motho yo hlileng o ka phelang le yena wa arolelana bophelo ba go bohle le yena o hlokomela jwang ke dintho di feng tse le wena di bontshang o le motho gore this one is the right person for me le wena se maikutlo ha ka mo ka 5858 5177 5858 5177 se le molaetsa ka mono ka WhatsApp line ya ka mosona 974 o ntse fela ona wena mo teng le wena o le motho o hlokomela jwang ke dintho di feng tse o di shebang o bona tse o tlo supisa hantle tse o bontshang hantle gore ba tswa keng re atlehileng ka phela le yena e ka mo ka nnete ntate wa lapeng ba le November a dira ke ya pele ke ena ya hore wa bona re na le mofuta wa batho ba matsatsing ana ba sa rateng ba sa rateng ba se na lerato ba ona ba re ba bitsa di-opportunist bo ramenyetla bo mamenyetla opportunist kapa mamenyetla kapa ramenyetla mana jwang
ke bana ba tsamayang o bona motho ya ATM most ya batho ba yang ATM ba yela o withdraw ya o lo hula yeah abankutla most ya batho ba yang ATM ba lo withdraw yeah Dindra ke tsu ka mo motho le etsa statement alo kinya chelete fela a re ke tlo deposit mar most ya batho ba tla now re na le mfuta wa batho ba jwang bao e reng ha tla bophelong bao the only thing I tlelang go tlo withdraw ya go tlo hula o batla o ratua ka tsela itse nna ke batla o rate tjena nna ke batla ka birthday tsa ka o nketse tjena nna ke batla ka di Valentine o nketse tjena nna ke go pompe chelete ke batla o mpe chelete wa o letsetsa o batla chelete o etsa eng o na le mathata o batla eng but ha hona mohlang a bang le contribution bo phela ba o na le dintho tse a di etsa mo wena but ba dangerous ke ba but motho yeo o ka reng yena you can risk ka o ya le yana it's when motho are willing to be part of your life re atlile mamela do you know that hona le atlile but hona le bophelo ili bar atlile ili ndintho tsona tse re atlile a batla mo o fihla go tsona tsa batla mo fihlella tse a batla mo di etsa tse bang motho wa nnete re atlile o mmona ka o batla o ba karolo ya bophelo ba hao amane chelete sna yona because o ba karolo ya bophelo ba re atlile a o hloke re ke be le chelete true abankutla now re na le batho ba ikelang hore a tlile ene batho ba tlang hore a tlile ke batho ba batlang dintho fela hore a tlile mara ba se interested o ba ka rula bophelo ba re a tlile hore na re a tlile ntjwetsa kgwebo ya ne hao o ntso ya jwang ka yona ha ona mohlatla e botsa ya bobedi ha ona mohlatla o botsa re motho wa modimo ke bone o re wa shota tšhelena ke na le itsinyana ke ne ke kopa ko tla tselletse o re ntho ane yone o batla o etsa o etsa ha rena batho ba jwang the only time a tlong hopola ke na kwana tla bantsetsa baby ba khotsi ba ka ba tswa ke kopa o nthuse nna ke botsa because once motho yo ka mo considerang ke motho ye leng karolo ya hao le karolo ya bophelo ba hao there is reatlehile but there is life ya reatlehile motho ya tla bophelo ba o tshwatsa tsebo re maro batla o phela jwang o batla o ya kae motho aka o batla o etsa eng I want to know hore bophelo ba o batla o etsa so that I be karolo ya bophelo ba hao au support a etse eng ya o qetela ha re qeta benya tšhelete ebile ba o se bona ba bohloko ampa re fitla tšhelete bona re bile ba utlwisa bohloko ba tshwere dikere tsa diretlo tsane tse kutang dinko a fitla tsa fela a bo se bona banyana kolo jaro mo betse se bile se le se bile re sa tsebo re ba re rata ka pa ba tlile ditšhelete ai a ba ka bo se bona bile ba wa tswa le bo ai le batho ba bontate ba bang ka pa majita a tla betsa go lentswe le na go breakfast di le dintse le boga se ke sa le rate wa tswa ha motho a ka ba fela be di nna ke kopa kgodile go ditlo nthusa ka bokana e seng ga ke kopa o mbetse a lentswe le se di le boga but nna ke hlola ke by fetut and that thing e qeteletse etsa hore rona bana re ska ra hlola re tseba batho ba ratang ba nnete e qeteletse etsa because boholo ba batho ba bomme ba nkile ba prioritize ditlhoko tsa bona o feta prioritize lerato la hae ba prioritize ditlhoko tsa bona ho fitlhella se re sa tsebe hore motho wa o rata ntata ho bohloko because ha hona mohla ba prioritize lerato lao wa tseba nkile ka utlwana le OC Mongane OC eno na tla re ha ke tlo ya kerekeng ka Saterdag ne ke tshwantse ke mo letsetse ke mo jwetse hore ke tlo apara jwang ene ke mo bontshe a nkgethele diphahlo a wa nkutla bebe ke batla go tseba re tlo apara o se di lokise diphahlo tsa mpontshe o tlo apara di apara
nshutele nromelle kapa etsa video call ke bona hore o tlo apara eng. Yeah. Number 2, bebo so jele na. Hi, how do you live? Yeah. Bebo so jele na. Motho modimo ke utlwile o re o na le bothata bo ntho etse o bohlotsi jwang o yentse jwang o ina gona go lokisa bothata bo. Baby ke na le thuto ke hlola ke re when motho o rata especially batho ba bomme ke kopa o bua le batho ba bomme a when motho o rata ha o hlokahale hore every time a bantsa batla dintho tso wena fela. If ka neta o rata a ka o fa o mo fa tšhelete o mo betse ha ba o rata o gona o nka yona tšhelete ena ya hao a ba re baby ke ne ke le shopong ke feta ka bona skipa sena ya ba ke se reka ka tšhelete no nomphile yona ka montso mong o bolela hore o wile ngo share ntho mo lengwe ya hao e se mefuta yena ya batho ntate ha o mona khola ye ikena ka ba o bula WhatsApp ya sontso tseba hore o studio mo yo santsari ke ka mathata ya se santsari o tsa ka pa masha go bona go mo di go as far as go kapa le mashamo ka nnete ba bua dintho tse siko ka nnete no wa ka ha kwana wa kula eng go kwe jole nna mo sebetsi nga re so gole ke ne ke kopile sa advance ba hanna baby you are my only hope. Oh my god so ke ka hona jwale ka nnete so bile o le thata o riskera ho beta o le thata o riskera tsa batho ba rata nnete se bile le ba o le runa re ka qeteletseng re se re setlela le bona mo mamedi bohloko kore batho especially batho ba bomme ha ba tsebe hore le runa re le tsena lo la haeba o ke wa hloka tšhelete ya hae mara o khalla o bona contribution ya e bophelo ba hao a ke tswa ngukwa la haiba mohlomong ha ke nke hore o ikutlwanela le motho ya sa sebetseng but le runa re le bontate o khalla o bona contribution ya motho ena bophelong ba hao o bona o khalla bona motho ena contribute ka dintho tse itseng bophelong ba hao batho ba sa di ba di tsebintho ke ka o tsa tsenena o so lembile o leng thata re ska ra tseba re ba rata ka pajwa le runa tsolo so re etsa hore re be re be le sisitheo o nka qeta hore motho ena ke morata bile nka a hale mo mamedi ha hona ntho bohloko jwale ka and ha re etsa mohlala re atleng especially when re le dikamanong tsa mojolo tsa lerato re soka re fihla lenyalong ke tshwanela ke bone hore o nkuka value a ho lo kae true value a ho lo kae and when motho mo value mo mamedi o mo value ka ntho enngwe le enngwe le enngwe ke nnete enngwe le enngwe o khona hore fela yona ntho qeto yetsa a kre ke a tseba hore mpa tšhelete ke girlfriend ya hao wa mpa tšhelete nka khona hore ke o rekele dintho nka khona hore ha ke tlile ha hao ke o tšhaketse ke be ke bona hore mare ho na le ntho tse motho a ka shotang a gore ke ebile ya kgonang a ka contribute then wa bona le wena le ntate hore okay ha ke tlo phela le motho ya selfish mo ke tlo phela le motho o nna le yena a le willing ho contribute le ka se wana le sona le nna ke contribute ka se ke na le sona hona le batla o tšhakela kene a tswe ha ona le mohla la ka bona hore ha ona ke tlila na tabela ntho no hang ha tseba nakwane o santsa lebeletse gore mafelo kgwedi ya fela jole o tlamme o tlo mo fa 500 from 500 eno hlola lo nagana fela gore no let me just take this 200 500 ke mo rekela ke tle ke lo mo rekela ke tle next ba ke ba yetsa ntate ba ke ba yetsa fela o tla nna a tlo tšhaka wa tseba ona le kgetlela bobedi ya le ke nyala ke ile ka nyala motho molekane e leng ke phela le selemo sila ba sa fela wa tseba ka tsatsi le leng ho nona le dikoloi tsena tsa di-courier tsene di tlisa dintho o na reka dintho online ho na le mohlane ke mo botse ke re a ko ntjetse o ntse o hopola marosona le partner ha e ka re koloi ya courier mehlena e tlisetsa wena fela mamedu o phile le motho koloi ya courier e tlisang there's never a time ka tlisetsang ka ba re tlisetsa le ba tlisetsa motho o fihlela ke mo botsa ke re mara baby is that possible or every time I ke bona koloi ya courier e tlo deliverela wena nna
o so lebetse o lebetse gore ke teng nakwane dintho tsena tse di ba bua tsena ke tšhelete ya ye nqeta ke o kena ka shopong motho ba reka dihwapa a ba rekela yena o bona inyane jwa ntate ke tsamaya le wena o le motho wa ka be ke kena ka shopong be ke reka dibeltong be ke tla be ke ronotse botse tsaka wa ke sa botlela le tsone wa ke sa reke metsi a mabedi o kutlwisa ya boraro ne ke re ho yana mare baby ho tla jwang gore ebe o phela le nakong yetse mare ebe ha o so ka nka tšhelete ya go tšhentšhela ka ba kgarteng kapa ketting now ke yona ntho ke reng when motho a sena letho leo a le contributa bophelo bao ba leka ngenyawo ezimbini baleka ngenyawo ezimbini motho o mongkeno wa botsa bona boemong bo ha ke tsebe nna ke hlise le tlile le ntho teng e tsebalang boemong bo motho wa ntate e leng gold digger teng re because wa bontsha hore yena o kile ba ba le dikamanong tsa lerato le abuti ne le gold digger a bile a phela le yena a dula go nya tšhelete go tswa go yena in how number di fapane e le go ntse le ntho because lo wena o le ntate le house o tha o gone but you cannot expect if ntongwe le ngwe to this person lo wena if kannete o rata o le ntate o rata partner ena hao a o fa tšhelete lo wena the same way o ka nka tšhelete ena ya hao lo wena o bona le dintho tso di etsa motho ena wa gago ka yona tšhelete ya hao fela ha e kare o le mme o kapa le ausi motho wa ausi ebe partner ya hao o dula o mo fa tšhelete o dula o kala makoloi ya hao o mo etsetsa dintho tsotlhe ga o na letho leo a di etsang for wena re ntse re bina pina e le nngwe baleka ngenyawo ezimbi a ba le we a mamedi ba le pholosa maphelo a lona balia mo balia abuti eo go sa kgathaletse mo rata ka ka because ntate le ha ka bo abuti a go gone you don't afford mohlomong na le motho a affordang but ka yona yena ene le yona yena if ke utlwana le yena o motho wa mme nna ke motho wa ntate le yona yena ntse tsona I need to be part of ya bophelo ba hao ke tsebe gore o etsana ka bophelo ba hao ko support dinthong tseo le ha eba ke sa o support financially but I need to be there ke o support I must be there ke o thuse ka dintho tseo o sa di kgoneng but ha e ka ba ke teng fela ha una letho leo ke di etsang ke ntate wena ke abuti ke boyfriend ya hao kapa ke monna wa hao but ha una letho aratila nna ke bina mmina thoko hangata ebile ntho ene e lidela mane mo tla fumana go motho mo sa bile ba le girlfriend tse pedi gobane jela le ka ithuta bona ana yo o ehlile ke e wa mmonya tšhelete ka le wa o ke be le motho a tlo mo thusa ke bone na e hlile batho ba bomme ke batho ba ka phelang ka uduma go wena kapa e hlile ke ya ne le gold digger ba fela jela e hlile ta bena hangata etsa batho ba be le girlfriend tse pedi ke ba fumana go tso itsetsa hey eno ena o ka bona le bothate go na le o phoso ka eng le go ke mo batlele motho mo ke tlotla ke sheba ke assess boemo bona bona e hlile vele go tsela je ka ba ene jwale bothata ke ha eba o ka kopana a re bane dino di WhatsApp number ke e bitso mang nomoro ya rona 5858 ska di bitsa ka pele o tseba na go mo qala o ba le mo mamedi a qala go mamela tsatsile okay re bentse re lwanela ntho le drama queen radio ina le batho ba mamelang listener ra tsentšha ena ke a tshwarella number yeno ka pele ha ke itse la pele se go hopotsa yana e se le hopotsa yana WhatsApp line ya ka boso ke 58585177 58585177 ke yona WhatsApp line ya bona re siela molaetsa mono re siele botso hao re siele maikutlo a hao rena o hlokomela jwang
gore motho eno ana ka bo hlokomela jwang hore motho eno o leng ka go dikamano tsa lerato le ena ke motho o ka phelang le yena ke motho e le gore o ka harolelana bophelo ba gago bohle le yena ke ntho difeng le ntho tse nyane fela tseno jwalo ka ntate November thulo ya bontsha gore motho eno a tlo o check-a fela ka go botsa gore moratuwa wa o sojile moratuwa wa ka ke a utlwa ya conferenceng ke utlwa ya meeting ke kopa o nsendele outfit ya hao yo e hlophisitseng for meeting okui la o sa e apare o bebe themono ke bone ke le yona ke o jwetse gore na eta tsena di ka tshwanelana le suit ya hao efe ya ke ntwenyane ba ke o ruta mo partner au sino ngate eno ena ke motho enka go lelana bophelo le o ntsota o bontsha tsotello ka nnete ha le teng a o tshaketse ka nnete wa bona gore mare motho ena o na le dintho tsa di tsotellang o na le dintho tsa di lokisang o na le dintho tsa di tshintshang you must know that gore motho ene ka nnete oh okay actually couch ene sa tlamedi okay oh yeah o ke ntho tse nyane tse tlo le mosa gore a sino na ena ke ene tetona le ba kenang jole ka mofu a tswa mo shareng a ba tswa jona ka mofu a mabitli mofu a kena o dula ka madulang re mola etele dikerese o kena ha tswa mosare a kena ka la bohlano a dula ka moqebelo ya ba itswela e ka re ha so bete ho na le batho ba kenang jolo maphelong a batho a kene jole ka mofu mo mamedi ha tswa mosare ka neta ba itswele kore ke bana ene bohloko ba batho ba jolo ho arohana le motho eno ho bobebe a bohloko ho yena a go ane le wena ka no ho wena o arohane le motho ya keneng jole ka mofu kore you don't hesitate kore ha o qeya o tswa bophelo ba motho a jwalo ke ka twe mona o nka o nka ka pele ha ibile ha o sokolo kore ibile ka molahla le ka SMS o molahla le ka SMS kore bo mo block kore molahla ka WhatsApp ka bo molahla fela ka ntho le ka ntho mona o ha o sa bua le ha one good morning you blocked them on all social platforms WhatsApp through calls go mo blockile o itsetse fela wena o ke ka twa fela ke a nyamela ke a monyamela ha tla le ka ke a nyamela ke tsa tse what's about one about when o sa tsebe o contribute bophelo ba motho ka ba sa tsebe o bapala role o intsha bophelo ba motho eno o ntse le karolo ya bophelo ba they learn to unlove you yes o ntse le teng ka nnete o antsa le teng fela o sontse o tseba gore ha exist o teng fela tje e mo tla bona gore o na le motho tse ha hlatswe diphahlo tsa hae a di fanyile tlato ro kana ke na le motho ka diphahlo o bona ka diphahlo ka ba go kopana le ntwa e go tlo go sheba tsa hao kana le kana ntsa le teng yo mwana go ba jela le hao e mo dilitile mina ha hao ha sa lo focus ya hao e go hanganga ye ka nnete o mmona fela ha tlo le tsara ka ntse na le bothata bo itseng Sasa wetsa gore maybe social media data ka fedile please manala ka betle manala ka robile ya kina motlakase ona moletsa mona go tla fela nna partner ya ka ha ke khone go mokopa ba diena o batla ke mokope so taba ya ka ya go se mokope ke bone e mo utlwisa bohloko ho a ileng a mpotsa na why ke sa mokope so ha ke khone go mokopa ka nnete ke ausdi ka man ka thiwa jwale ausdi o partner ya hae ha khone e kopa so o boemong ba partner ya mo kwatela lore ha nkope letho ha nkope bosi
nagana e se le ntho mona ya tlwaelo e se kapa ntho mona e se e tlwaelo e se fetotse molao o na le batho ba re ba kopa dinomoro Facebook-ong ya ka mana o ka ba fa tsona hape mo tsa WhatsApp okay nomoro ke itse ke 58 tse pedi mamedi 51 77 yeah 58 5177 yeah ke WhatsApp number eo yeah ke WhatsApp number ka 974 watsba phoso a butena a tshwanela hore a bantsa kopua ke ntho ya pele a tshwanela hore a kope nnete sebele hona le batho ba bomme ba sa kgona go kopa ne le rona bontate na le bontate ba sa kgona go kopa le nna nka felwa ke petrol ke tshotse ke la wena mo but ka bo madimabe batho ba bontate hape go monate o tefelwa o monate o tefelwa jone batho ba tshwantse ba tsebe go na le go kopa go irritating go na le go kopa go monate wa nkutlo go thabisa baby o tlo nketsa monala ke tlo suna baby ke tlo kopa mpente ke lo ke batla le tsa manala baby a ka mphathelta manala ke tlo suna baby a ka mphathelta moriri o njwetse gore o batla go fetsebeletso yana ka moreng jwa ke tlo fa baby wa tseba tsatsing le tso ke tlo fa wa ba go re yeno ha e tshwane le gore baby ko pathelta manala baby hle ke na le ka text tsa le ke le fela baby ba gotsi ba ka nna ba tsona tjena na wena ba boyfriend tsa bona di boetse tsang wena ha e bona batho ba tshwantse ba tsebe gore go kopa go tshwantse o yetse o na le go kopa go monate gore motho gore a o kope mwa o thabisa motho wa gago o mone motho o thabetse fela o sa tsebe motho o sune mo motse ke mo yetsa ntho tse qala go di bona tse wa utlwa a o sune a o hake a re baby tlo go hlapise maoto wa utlwa o tlo kopa motho baby tlo go hlapise maoto ha ba tlo go massage motho wa ka tlo go massage maoto wa utlwa ha qetile wa mmotsa ra ha o se di tse o etsang plan ya ke o kala fa e ba ntho monate when motho o kopa ka tsela e jwalo e ya irritate when motho o kopa ka tsela ne re qeta go ba ka yona so also aka you need to understand gore ka nako tse ding le runa re le banna re a galla o tefelwa fela gore o kope but tsela o kopa e bohlokwa hape e kotsi o tswa fela ka gore o sebedisa mokgwa ofe ha o kopa tšhelete motho wa hao ha o le ntate wa mo hlatswetsa dijana tsa hae fihla mohlatswe dijana tsa gore baby go maketse di mohlatswa dijana baby tsatsi ebile ha o tseba o pheya o le motho wa ntate gore baby tlo etsa ntho ke nna tsatsi be in the kitchen ha ke dira go tsa baby wena ja tlala o pheya wena o na le ntho e batlang ke ntho e batlang so umnati it's a nice thing ha re kopa mare ka mekgwa ena e ntseng re hlalosa mare kopa tšhelete teng ha e monate gore kopa tšhelete re tla re bue nnete re tla tseba go kopa tšhelete o mona sheba e hana o sole e le motswadi wa hao wa tseba e le mme wa hao a re tla ngwana ka re kopa re fe tšhelete rena re na letho ha e monate man go kopa tšhelete ha e monate mamedi le o intsha ha ho monate o intsha tšhelete ke ka go batho ba ntshang tšhelete ha monate jwaleng wa tla o intsha jwale o etsa jwang le ntsha monate le thabile le ja e famile o sa bone re wa intsha but ha le se le kopa ka tsela formal ha e monate mo molaetsa o tla mo etsa good morning baby kapa good morning fethu ke kopa nzame yo tšhelete motho a bona lone e hana o e kadimme moso ha o tshwana le go ikgutlisetsa monga yona ha e monate ha e la ntlo go ntsha tšhelete a se ntho monate a se ntho e monate mo mamedi ha e monate tšhelete o so o e kadimme wa itlama gore ke tlo o patala ka labohlano labohlano le fihla ka re ka utlwa o thi motho ane o ile a hlabea fela ya ba moya wa pelo ile a ema
Ka le tshela o botsa nako ke nnetse ke na mona nako e kileng o go nako ntse mona tsa bophelo zo tla fumana go na le se sentse monate na se sentse go ya ba se kya loan shark e nngwe kae kae di fitlhe ke nka bohashana nyana a bona go ditse tse tsele ke tsene le ba patala ho se mona o go le nako ne ke fumana molaetsa text ya fela good morning abuti yo oh god oh modimo wa le godimo sa le teng Oi, ne bile video mo ke re we ha ka mpa business ya bona kwa ka mpa ya ha mo ha go something he tsa no, that is why batho ba tshwantse ba tsebe gore a re ntshitse batho tšhelete mare ba ntshitse yona ka tsela e monate ke ka go ke re shaba tšhelete tse ntshiwang jwaleng sheba bontate ba ntsha tšhelete tse kae di-girlfriend tsa bona jwaleng wa tswa bane di ntshiwa monate wow a o jaifele bona girlfriend a kene pakeng tsa o tsa dirope mona a o jaifele ntata a o jaifela o sune ka modimo o tle re a kgone letsogo le a ya tata letsogo le ya ka pokothong le aya le ke tsitse budget ya mare ena ya botla tla ba le ha ya o text o be ke shota ka a ke na petrolo ke a shota ai mo mami yena ona e monate wa ka net e re le fitela jwalo ditameng date November ke la go khutla mona re tsebo tlo tla phethela jwalo ta ke date ha tlo botlo mabedi ko wa go ka msona
ke metsotso mamedi e supileng ka fokaletse jwalo hora ya pele re le bo jwalo le hlonolompo ka ditaba tsa hora ya pele tla bala khutla hape horenyane ya bobedi re ke le jwalo ka go mkgatlelo wa bobedi wa Noontime Notes go ka moso 974 ha ba tsena re se hlela sentse re dia la kga ka Sesotho ha re di dielle ntate ha re dia le dikgara re bua jwalo ka tabena ya motho da o hlokomela jwang mo motho eno hlile ke motho eo o ka phelang le jwale ha ke tsena ntle le taba ena ya go o shebe dintho tse nyane tse ntse o a ditsa motho mo mona le ntho e nngwe de November yo ka itshong ka ba one or two things tse o ka ditshong ntle le taba eno ya go shebe go motho eno nang motho eno ke motho a ka checka bona ke jile motho eno ke motho a ka nrekelang ke tlile ya be ke sene yona hona le ditho tse ditse ka o ruta mo le motho gore e hlile a o simona nka phela le yena. Okay ye nngwe ke hali bua kapa lena le di probleme o bohlokwa me ke ka se thutse jwalo ya thank you that ye nngwe ya dintho ke ha le gona o mastera communication ke hlola ke re hona le motho ya utlwisisang hona le motho ana le kutlwisiso hona le motho ana motho ya utlwisisang na motho ana le kutlwisiso ana le kutlwisiso dia fapana okay motho ya utlwisisang le ana le kutlwisiso there's a difference between understanding and to understand. Oh yeah. Oh. Was that so to get a go? Now, how one term remember when we work on Motia ya utlwisisang aka utlwisa no jolo but not because una le kutlwisiso but to live to phela le motho ya nang le kutlwisiso Motia na le understanding that ke ntwa hae ha se ntwa I understandang ka nako yeo hobane batho ba utlwisang ba banga ka utlwisa because ntwe na I favor yena mara so rona le kutlwisiso ntena yeo le bua ka nako ba ni favor yena that is why I utlwisisang but motho ya nang le kutlwisiso understanding ke ntho yo gona understand le ntho sa favoring wena mara bu utlwisa ro mara ke utlwisa ro why motho na a buile tsena le nna why motho ile a bua tsena a reacta tsena you understand Well, so when you want to choose a person, you need to also consider how get a sense of that. Because to some dealer and the issues maternal understanding, highly pillar mutu yana understanding le master communication the issues the master communication ke ya boraro o tshwantse o phele ho monate to live le motho yo le khonang le na le affection ile na ke tsebe ka sotho ke affection mo mamedi ke a o sa tshabe mo suna wa o suneha man wa tshwareha o ha o mind mo tshwara ha mind o tshwara ha mind ka se mo taka ikhula wa hona le mothere ka mo tshwara tso wa letisa mo tlo o tlisetsa tlola ha go pisa ha mo lo wa letisa ene kot go phela le motho yo le sokola go fihla boemong bo jwalo mo le gonang o ba ho tshwarana o sunana ho thata mo mamedi o phela le motho o le ntata o suna mo suna ikotsi o sa gone mo tshwara le sa gone o tshwarana o kotsi mamedi o ka rata ikotsi ka sego ska ba phela le motho o sa gone mo suna ka bo sa gone mo tshwara because if o sa gone mo tshwara fela to hold the tsolai le tsa mamolo go haka ka tsola le fitla tshebeletso ka kamoreng o mona go etse magla tutubetse ka ro funeraleng o thapelo kanti a batlo le bona ka mogomo irritating a sa rateng ona le batho ba reng ba etsa le tshebeletso ka dikamoreng ka tlong o thole ro yetsa le motho yo ka reng ho tihlile re ka reng bana o thole ka se soti ka ro mo hlekifetsa o tla mo ha batle umba yetsa fela le tsela kwetse mahlo o mona shebetse le boteng mona ntata isa le o qala o fihlala le lo
So those are the things. So because remember, why le tshwantse le be a good affection, le kgone ho tshwarana, le kgone ho sunana, le kgone hore e mong a nke maoto a hae a wa be hodima ye mong, e mong a nke serope sa hae ha le robetsa se be hodima ye mong, ha le dutse soufeng e mong a nke hlooho ya hae a e be hodima hao le shebeletse TV. Wa tseba ntho ene le thusa ka eng? E le thusa ka hore le galla le enjoy ya sekele ya lona. O phela le motho yo kgonang ho ba pela yo enjoya le a hopolana ha le siko o mo hopotse hona le motho weekend away o ka mosebetsi you cannot you just cannot wait to fihla hae you cannot it's very important, Mamedi. And about to I understand. Mamedi but if that affection, affection, let us not force that relationship. Because it will affect. It will affect abuso. Kuna le batho ba sa kgoneng o tshwara o thole bile ba bang ha ba dula ka round le mo e mo keep busy ka phone. Ona le batho ke phone. O dutse le mosadi wa o le dutse ke phone e mo le mo WhatsApp o shebana le WhatsApp ya because you don't enjoy ho ba pela motho na o dana di fele ko ba motho then I le jona le yona I sebetse. That is why o le mbohlokwa hore o utlwane le motho only that connection. Connection is very important, Mamedi. More than love without connection as your. Relationship. The connection. Yeah. And a lay and a mating, that's a hobby. How about good men over the bacalaca? Key connection. And about banka young. Really, couple to what banka, but bona, bamata camera. Love without connection. Mamedi Konkili Jetse, I do say better. Yeah. I do say better. Love. It's a man, it's a man. Ari it's a mashal. Ukaba limitswa le mehlan. Yeah. Wa itse batho. O be limitswa le mehlan. Marona le eno man. Ko re like ba le asebake se itseng. Ha ka ra hatle. Ei, le ha bana ba ka ba teng. Mare busiko ba yane. E hlebetsa ka re ha o tle boteng ba batho bana ka mo go le connectang. Yeah. Wa bana le friendship e jwana. Ona le batho ba ka ba o be le metswalle. Mare o thole hore like about the local panel, you do more somewhere. Mariami, you who connect and then Haka Raymond, I get to honor about it. Hello, man. So, live friendship in. Friendship is in that. What a tolerant Lautana, Maruna Leona, you connect and learn. Because connection is so much important. And about Tabanga, Tabanaba, so tell without a Mutasa, which is our Hamarnako Ratachena, but when I can run rat. Yes, what you are trying. Rat, but the problem is connection. And when connection is Hana Mamedi, that spark say Hana, Mamedi in quite fake. Yeah, you can't. You can't do Hana. I am a pillar, Mamedi. I am a Mamedi. I am a Shokuru. I got to come solo tape. Elomuki Sila Kanu out by Tilomuka. Yeah. In the November, I did say, to take a one in yeah. I can tell you now, someone has said little petal and there was another work. That's in the Juna in your way. Mamma, you got a Tanjoga service, or about what's at my shepherd. Tabapila Pupilomut. Kaufela, you need if Mutu Alibuhoka, Utomanaka contribute everything. Logo ba party abupilo bao canto mulum, Ubakarulo yabupilo bao.
dinthong tsohle, financially, emotionally, in every. Momamedi a se nnete taba hore be bontate ke bona fela ba tshwantse ba bapale karolo tabeng ya ditjhelete, a se nnete. A se nnete, not unless o kopane le a selfish person ya tla ba batla tjhelete wena fela mara o sena mohlang a contributor. So batho ba tshwantse ba di shebe. E ya bobedi ke ne re buileng ka yona hore Momamedi wa ka rata e re qeta go kwala ka yona ya hore batho ba tshwantse ba consider taba ya connection. Ya that Momamedi o tshwantse le connect, because when you connect le motho Momamedi wa ka rata o tlo enjoy o ba pela motho o tlo enjoy o tsamaya le ena le tlo ya shopong le ena e se ntho ena o tlo thola hore o ile shopong le partner wa mo re dutse ka koloi mo di ile stool. Some ka hendo tse go go di reka nna ke tla sala ka mo. What is that? Kannete. O be wena wa o so ka tlo. Kannete.Ise le ona. There is no connection. Wa utlwisa. Ya bra re tsane re buileng ka ona Momamedi wa ka rata ya hore kopang tšhelete mara se ka kopang ka tsela e kae o le ntate ka pa o le mme partnering yao se ka kopa tšhelete ka tsela e irritating, kopa tšhelete ka tsela e monate jwale ka batho ba se bane ba jwaleng ba kgona go kopa ditšhelete mara ka jive motho a sune boyfriend a mosune Momamedi a mosune mara o tlo tswa ka tšhelete mo le rona re batla go kopua jwalo hle ka rete Momamedi wa ka rata e kopa tšhelete ka tsela e fun e spoiler motho ona le motho a motseng mona a reng o wa hae le monna wa hae a re o so yo tla ba kopa monna yo re sheba monna ke go bontle le sepa se tlo hlatswang washini and then nna ke tla go etsa ke nka microphone wa ha o ke bina ka ona wa bona ntata a re me o re ntate monna ka ntlele sesepa ke tlo etsa washini nna mosebetsi wa ka nka microphone wa hao o dutsing wena mo ke tlo bina ka ona wa bona ma Mabedi qetile he nomoro le kala bone ke teng hape mona ka 10:30 Momamedi wa ka rata hoseng le skela le bana la bohlano lena ke teng memorial hall ka 10 o'clock Momamedi wa ka rata la bohlano ke teng memorial hall ke tlela batho ba kula batho ba le mathata ba di kgwebo tsa bona di sa tsamayeng hantle Momamedi ngaka e kgolo ya ka mane ka Freestata ya Moruti hobane Momamedi wa ka rata hle ke kotsi ya bohloko batho ba bangata bile bana na hore nka tloa ka bangaka Momamedi ke ka bangaka fela Momamedi mesebetsi ya ka yona o ka ke le ke senya dintho tsa bolloi ke kotsi ya bohloko Momamedi a re kopaneng ka la bohlano memorial hall Momamedi wa ka ratang hoseng le tsere ka ofela o fihlela mantsi ba tlabe ke le memorial hall ka la bohlano lona lena Momamedi se la kopana se la lebala ema kanti o tla bona teng a o tla bona dintho tse tshosang ke tlo le kola Basotho ka tsela e hlotse Momamedi ka pela ka la Facebook ke la Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke na mo le shebelletsana tsa kereke le tlweletsana tsa mese o bana re ka la bohlano ke tena mese ke be ba ka tshebeletsana ka dikamoreng jole ba ske ba re motho a fihla mo ba tla focus ona motho ba sa re Moruti a tena mese ga wana ke content yeno it's just the content Momamedi batho shebeleng yena ya kereke mo ke rapela batho le bone hore modimo nsebedisa ho jwale ha re kopane Momamedi nomoro tsa mohala ha eba le batla go tseba e ka ho ya ka bobatsi Momamedi nomoro tsa mohala ke 079 083 3833 079 083 3833 tse ding ke 078 398 3446 079 083 078 398 3446 Momamedi wa ka ratang ha re kopaneng ka la bone hape re kopaneng ka la bohlano jwale se ke tla memorial hall Momamedi wa ka ratang modimo a hlonolofatse TikTok ya ka mantsi ba ke teng ka 9 o'clock o Pastor November ka Dr November ke TikTok ya ka mantsi bua ka 9 ke live mo ke thabetse tsa show lo yana tate it was nice I don't want to ke enjoy le ka sehlong no man can let it all one that. But more from all of us are my favorite person that.